baada ya kukosa vitu ambavyo walihitaji maishani mwao, walitokea kujichukia, walitokea kuchukia yale mazingira na yale maeneo ambayo walienda kwa ajili ya kutafuta hivyo vitu ambavyo wangedhani wangevipata kutoka kwa yale maeneo. Lakini ilitokea wengine kuwachukia hata wale watu ambao walikuwa wanadhani wangeweza kuwasaidia kupata vile vitu ambavyo walikuwa wanatarajia kuvipata kwa muda ule. Lakini bahati mbaya au bahati nzuri, vile vitu hawakuweza kuvipata, walikataliwa. Sasa kitu ambacho wengi hatujui ni kwamba tunapokataliwa ni Mungu anakuwa anatuonyesha kwa namna moja au nyingine. Mungu anakuonyesha kwamba hii sehemu sio sehemu yako, kwa sababu Mungu anajua kwamba wewe una familia kubwa sana, una watu wengi sana wanaokutegemea. Imagine ukalazimisha alafu hiyo sehemu ukapata kazi au ukapata nafasi au ukapata kile kitu ambacho ulikuwa unakitaka hiyo sehemu, na baada ya muda ukapata matatizo makubwa sana ambayo yasingeweza kukusaidia au usingeweza kufanya kitu chochote. Haya, niambie sasa, wale watu ambao walikuwa wanakutegemea wangetoa wapi msaada, au watatoa wapi msaada ule ambao ungeweza kuwapa kwa kipindi hicho ambacho ungekuwa mzima? Kwa hiyo tusiumie wala kukata tamaa wala kuchukia zile sehemu ambazo tungeona tungepata msaada, au kuwachukia wale watu ambao tungedhani wangetusaidia, tungepata nafasi mbalimbali au vitu mbalimbali ambavyo vingetusaidia kuwa na maisha bora au kuwa vile tulivyokuwa tunadhani. Sawa? Kwa hiyo Mungu anakupa taarifa kwamba hiyo sehemu sio sehemu yako, na una sehemu yako ambayo unatakiwa kuwa.